To bio ga pijan, bio ga trijezan, u to ne zalazi. Srpske snage ulaze u selo za Klopače. Ubijaju više od 60 muškaraca muslimana. Nikad nismo ušli u tu ratnu tematiku. Mi smo bili pomrli živi, pobići nas, su boli stalno ubijali. U logoru Sušica zatočeno je čak 8000 civila muslimana i drugih nesrba. Nikolić je priznao krivicu i on je kažnjen za 20 godina zatvora. Nastojimo svi mi kao najobičniji građani ostaviti ta dešavanja po strani. Veliki problem predstavlja veliki nacionalizam kod mladih. Na ulasku u istočno-bosanski gradić Vlasenicu, umjesto uobičajenog dobrodošli, stoji natpis "Teško Bogu s nama kakvi smo". Puni smisao poruke jednog mještanina svako tumači na svoj način. Bez obzira na razlike, Vlaseničani se u njoj prepoznaju. U ovom gradu danas živi manje od trećine prijeratnog broja stanovnika. Nacionalna struktura je silom izmijenjena. Većinski bošnjačka, Vlasenička zajednica u ratu postaje većinski srpska. Tako je i danas. Život ovog grada i dalje opterećuju ratna stradanja, ali najviše od svega siromaštvo. Prvi čovjek gradske uprave priznaje da se i sam često zamisli o suštini poruke sa ulaza u grad. To je sada stvar individualne, da kažem, ocjene i procjene svakoga od nas kako će shvatiti tu poruku. Katkada i želim primijeniti tu, da kažem, krilaticu, odnosno taj tekst. Jer dosta nekako su ljudi izgubili osjećaja, da kažem, i za druženjem, i za komšijskim jednim dobrim odnosom i svakim drugim odnosom koje smo imali i koje smo prepoznavali u ranijemu vremenu. Osim osjećaja za druženje, Vlasenica u posljednjih 15 godina gubi i dio svoje teritorije. Na dijelu prijeratne opštine formirana je nova opština Milići. Time Vlasenica ostaje bez najznačajnijih privrednih potencijala. Ratna razaranja i nesređena privreda još jače opterećuju stanovnike ovoga grada. Njihov život sada uglavnom oblikuje siromaštvo. Klima je fina, narod pošten, privreda mrtva. Pa možda više malo sređenosti, malo više sistema, plana, razvoja i tako. Nikakav. Uopšte mi se ne sviđa više ovdje. Narod je nikakav. Mladi ljudi odlaze odavde na studiranje i posle toga se i ne vraćaju ovdje. Jedan od najistaknutijih problema opštine Vlasenica jeste upravo izražena nezaposlenost, jednostavno potreba za poslom, potreba za egzistencijom. Ne razvrstava uopšte više ljude na ovu ili onu kategoriju, na ovaj ili onaj narod. Svakako to je jedna zajednička armija koja upravo traži samo golu egzistenciju. Bog šljema! Pomoži Bože, piće. Malo je optimizma u Vlasenici. Narodna kuhinja radi punom parom. Mnogo Vlaseničana treba besplatne obroke.
i više nego što ih ovdje mogu pripremiti, a Crveni krst ne može obezbijediti potrebne količine hrane. Svaki dan se sprema 50 obroka i ta količina se svaki dan i podijeli. Daleko je veća potreba, međutim postoji još jedan problem što veliki broj ljudi jednostavno iz nekih svojih razloga ne želi da dolazi u kuhinju Crvenog krsta, ne želi da se eksponira kao socijalni slučaj, kao neko koga treba društvo da hrani, a pogotovo još ima veći broj ljudi koji su udaljeni dalje od Vlasenice, koji nisu tu, a mi nismo u mogućnosti, niti imamo sredstava ni mogućnosti, recimo da bi napravili koji punkt van Vlasenice po ovim okolnim mjestima da bi se mogla distribuirati hrana. U prigradskom nasilju Drum žive 3 prijatelja lovca. Fikret je povratnik. Vojin nikada nije ni napuštao svoju kuću. Radivoj se doseljava iz Kladnja. Ako nisu u lovu, druže se kod kuće. Uz čašicu i lijepu riječ lakše se podnosi opšta besparica. Iako se u Vlasenici povremeno dešavaju incidenti na nacionalnoj osnovi, to ne ometa njihovo prijateljstvo. Što se tiče sigurnosti i života u Vlasenici, može se reći da je sasvim normalizovano, da nikakvih baš problema nema. U međusobnom, što se tiče povratnika i ovih domicijalnih stanovnika, nema baš nikakvih problema međusobno. Možda ponekad iskrsne među omladinom nešto, ali to je normalno. Ima i međusobnih svađa i problema, a kamoli međunacionalno. Meni nikad niko nije rekao ništa što se tiče te sa nacionalne strane. Znači, zato što ne zaslužujem, odnosno nisam zaradio da mi neko nešto rekne. A za tu omladinu što se dešava, znači omladina i jedna i druga, oni popiju, sastave su u kafićima na tim pokeranama i tu izlaze te frke. Po meni opet kažem, moje mišljenje da to nije na nacionalnoj osnovi. Znači, to je više onako alkoholizam i ta njihova druženja. Ja izađem Serbe, znači u bilo koju kafanu izlazim, sjedem i sa Srbinom i sa muslimanom, ni put mi do sad nije niko ništa dobacio. 3 lovca mnogo vremena provode zajedno. Veoma rijetko razgovaraju o stradanju Vlasenice u ratu. Uopšte ne spominju ratne zločine, protjerivanje Bošnjaka i nekažnjene počinioce. To su teme koje izbjegavaju. Kažu, od toga samo može zaboljeti glava, a i onako ništa promijeniti ne mogu. To bio ga pijan, bio ga trijezan, u to ne zalazim. Ne interesuje politika, oni su nas zaveli, mi ispaštamo, ovi bijednici, a lopovi uživaju i tako je. Ajde. Nikad nismo ušli u tu ratnu tematiku nekako, ono ima zezanja, više zezanja, a nikad nismo ušli ni što je to bilo, ja po mene opet kažem da nema sprije pričati, bar ovaj niži stale što priča. Šta meni sad vrijedi njemu ubjeđivati, jesi ili nisi, znači nisam, a inače sam invalid od 80, nisam bio vezan za vojsku. A ne ulazimo nikad u te ratne, recimo, priče i ta stradanja. O tim temama i policiji uopće ne razgovaramo. Mi lovci inače politiku eliminišemo iz naših druženja, iz naših priča. Mi samo pričamo ko ima kakvu kera, gdje ima divljih svinja. A što se tiče politike, slabo o tome raspravljamo, jer da vam kažem, mi ne kreiramo politiku, nismo mogućnosti da je mijenjamo i da pa samim time izbjegavamo o tome i da pričamo. Prije rata u Vlasenici živi najviše Bošnjaka. Nakon rata i protjerivanja najviše je Srba. Bošnjaci se vraćaju, ali sporije nego u susjednim podrinskim opštinama. Među prvima kući se vraća Elvira Duranović. Godina 2001. označila je novi početak za nju i njenu porodicu. I novi posao Elvira sada radi na podršci svima koji žele da se vrate. Tada je bilo mnogo drugačije odnos na sad.
Ja lično, znači, osjećam se sad mnogo slobodnije ovdje. Znači, živim jedan normalan život i mislim da svi ljudi koji žele i koji imaju mogućnost da se vrati, trebaju se vratiti na svoje prijeratno mjesto življenja, jer nemaju razloga da se ne vrate, jedino možda taj ekonomski dio zaposlenja nema. U gradu imamo oko 60-ak porodica, onih koji žive, znači ljudi ovdje, imamo onih koji povremeno dolaze, ali znači na selu se desio masovniji povratak. Najviše Bošnjaka vraća se u Piskavicu, naselje mješovitog nacionalnog sastava. Prije nekoliko godina porodicu ovamo preseljava i Džemal Čehajić. Uspijeva obnoviti veći dio svog domaćinstva. Pola sela se vratilo, pola sela. Vratilo bi se još, ali nemaju kuća, nemaju gdje da se vrati. Nemaju gdje, mjesta. Kuće porušene i nemaju mjesta. Onda izbjegava narod, nema firme tamo što još su po izbjeglicu, još stanuju, nema niko firmi i nema kuda se vrati. Hajde, hajde! Slabo je to mjesto skroz zaostalo, posebno sad ovo posle rata. Nema nikakvih uslova, nikakva načina. Jer ima izbjeglica još sa sviju strana, tu gdje oni žive. Šta da kažem, nije zgodno ni njima, ali eto nije nikome zgodno sad. Vlasenica je bila čaršija, jedna od boljih, znate. Bio je i sportski, i kulturno, zabavni programa i svega bilo, mislim sad. Vrijeme se izmijenilo, sad je malo, nije malo, nego je drugačije puno. Zanat kojim se bavi Hajrudin Osmanlić omogućava mu da od svog rada živi. Ne mora čekati na zaposlenje, niti neke bolje dane. Kaže, cipela je cipela i nije važno kojoj je vlasnik. Pa ja pretežno radim za Srbe. Malte ne sve. Poneki dođe naš, nema naš svijeta malo. Ali nema veze jer radi. Ko hoće da radi, on radi za svakoga. Nema tu, znate, ne može. Mora tako da bude. Kao i većina podrinskih gradova, Vlasenica je u posljednjih 15 godina doživjela brojne migracije. Godine 1996. kroz grad na putu prema Srbiji prolaze kolone Srba iz Sarajevske regije. U tom momentu Vlasenica je brojala sigurno preko 20.000 stanovnika. Međutim, ti ljudi su u narednom periodu se odselili mahom iz Vlasenice u veće centre, samim tim što u tom momentu Vlasenica, sem smještajnih kapaciteta, napuštenih bošnjačkih kuća, nije pružala tim ljudima određene uslove kako bi oni mogli da vežu svoju egzistenciju za opštinu Vlasenica. Miće u Vlasenicu stiže ranije, 1992. godine, iz Kladnja. Za razliku od većine kojima je ovo bila samo prolazna stanica, on odlučuje da ostane. Život u novom gradu ima svoje prednosti i nedostatke. Za sada više je prednosti. Ono što je dobro u Vlasenici to je sami klimatski uslovi i bogata vegetacija, odnosno prirodni ambijent koji pruža ovaj grad. A ono što mi iskreno smeta to je određeno ponašanje određenih krugova društva u Vlasenici koji sebe smatraju neprikosnovenim vladarima ovoga grada i koji su po meni najzaslužniji za situaciju u kojoj se trenutno nalazi Vlasenica.
Vlaseničke prilike odražavaju se i u školama. U jednoj gradskoj i 4 seoske četvorogodišnje škole obrazuje se oko 1000 učenika. Osnovaca je skoro upola manje nego 15 godina ranije. Osim toga, komplikovano društveno uređenje komplikuje i nastavni program. U područnom odelenju Cerska, znači nacionalnu grupu predmeta, učenici izučavaju po programu Tuzlanskog kantona jer je on nama najbliži i koriste te udžbenike, a ove prirodne grupe nauka kao što je matematika, fizičko i ovo, to je po programu Republike Srpske. A u ovoj školi, s obzirom da je manji broj učenika, radi se po programu Republike Srpske, a učenici imaju islamsku vjeronauku i nisu obavezni da idu na ovu pravoslavnu vjeronauku. Da, ima li još? Ima li još? Pa dobro, pa bijela, pa naravno. Za te mlade je veoma teška situacija i da vam kažem, nije zgodno reći, ali ja nisam, prije se može reći da sam pesimista nego optimista. Nešto više optimizma pokazuju mladi okupljeni u omladinskom centru. Otvoreni u zgradi Doma kulture uz pomoć međunarodnih donatora. Ovdje nije važna nacionalnost, kažu. Važno je da im ovo mjesto pruža zabavne sadržaje i mogućnost izražavanja. Ovaj Dom kulture prije rata je mnogo bolje funkcionisao. Ovdje nalazi se prostorije za rad mnogih sekcija kao što su filmska, dramska, šahovski klub je postojao, omladinski klub također koji se nalazi na spratu, pa eto mi smo na osnovu toga dobili ovaj ovdje prostor. Veliki broj mladih se odseljava. Evo ja upravo znam moje kolege, dakle, koji su završile studije, pa od njih se niko ovdje nije vratio u Vlasenicu. Dakle, svi su naši zaposlenje, ne znam, u Srbiji, većina u Srbiji njih studira, Banja Luka, Sarajevo, dakle niko se ovdje ne vraća jer jednostavno nema perspektive. Hasan Topalović ima 16 godina. Ubrajaju ga u aktivne članove centra. Imao je samo godinu dana kada je napustio Vlasenicu. 15 godina poslije s roditeljima se vraća u grad koji nije ni upamtio. Nisam ni znao, znači, šta je Vlasenica, sam mogao kad sam bio manji postavljati nešto iz priča svojih roditelja. I ja se osjećam prilično dobro u Vlasenici, s njim nemam problema, imam prijatelja, ima razumnih ljudi koji znaju da prepoznaju nešto da ti želiš ili koji žele da pomognu, tako da u suštini sve je okej. Nije sjajna situacija ni za jedne ni za druge, tako da ne može se ništa tu sad krupnije učiniti, ali ako se neko trudi kroz, na primjer, omladinsku organizaciju ili kroz aplikaciju nekih projekata i sredstva budžeta opštine, ja mislim da se može neke manje aktivnosti nešto odraditi da bi se unaprijedilo barem za jedan stepen način života i sami standard građana. Hasan i njegovi vršnjaci žive u sredini obilježenoj ratnim zločinima. Kao djeca nisu mogli na bilo koji način utjecati na stvari koje su se događale. Ali zato te okolnosti i sada oblikuju njihove živote. Kako se nose sa ratnim pričama koje slušaju od svojih roditelja? Mladi sve više razgovaraju o tim stvarima, ali opet postoji neka nam bojazn između njih, tako da baš nije sasvim, nisu još uspostavili sasvim kontakt da mogu baš opšteno, ležerno pričati o tim stvarima, jer postoje oni, kako kažemo, duhovi rata koji su još u nama i teško je mladim ljudima sad preći na nekih stvari, ali ja mislim da se mladi Vlasenice pokušavaju između sebe da nađu neke prioritete i da sagledaju šta im je bitnije, da li im je bitna prošlost ili budućnost. Na mjestu gdje su 1992. godine zatvarani, zlostavljani i ubijani vlasenički Bošnjaci, svake godine održava se komemoracija. Porodice stradalih obilježavaju datum zatvaranja logora Sušica.
mi moramo govoriti istinu. Ali nailazimo na mnoge, kada tužilaštvo traži podatke i svjedočenja, nailazimo na mnoge koji to radije bi prešutili. Nemojte, to je minimum koji mi treba da damo, da pričamo, da pišemo i da ostaju tragovi. Došlo je vrijeme da obilježavanje godišnjica protiče bez incidenata. Lokalne vlasti ih ne zabranjuju, ali i ne učestvuju. Istinskog suočavanja sa ratnom zaostavštinom još uvijek nema. Mjesta stradanja nemaju obilježja. O ratnim zločinima najviše pričaju Bošnjaci. Ostali Vlaseničani te priče uglavnom izbjegavaju. Nastojimo svi mi kao najobičniji građani ostaviti ta dešavanja po strani i ostaviti ta dešavanja nadležnim institucijama, a ne da to bude nekakav kamen spoticanja u popravci i vraćanju našeg međusobnog povjerenja. Ovdje pokušavam da živimo jedni s drugima normalno. Ja normalno živim ovdje, znači sad nemam nikakvih problema. Moji prijatelji, većina je srpske nacionalnosti, jako se dobro slažemo. Ne da ne razgovaramo o tim temama, moji prijatelji osuđuju znači, svaku vrstu nasilja, pogotovo tu vrstu nasilja koja se desila ovdje na području opštine Vlasenica. Ne podržavaju, znači, ljudi ne podržavaju bez obzira da li je to čovjek srpske nacionalnosti, da li je Bošnjak, Hrvat. Veliki problem predstavlja veliki nacionalizam kod mladih. Dakle, osobe koje su možda bile rođene tada kada je počinjao rat, 18-19 godina, možda i mlađi, nažalost, kod njih je najveća doza tog nacionalizma, odnosno netrpeljivosti. I obično oni u pijan alkoholisanom stanju pravi probleme u gradu. Niko ne voli biti meta pijanih tinejdžera, pa se možda i zbog toga u Vlasenici radije govori o svemu drugom osim o ratu. U dubokom siromaštvu radije se mašta o ljepšem životu. Slamka u koju se uzdaju Vlaseničani je zimski centar igrišta. Izgrađen je za Sarajevsku olimpijadu 1984. godine kao rezervno skijalište. Igrišta su bila vrlo prepoznatljivo zimski sportski centar. Mnogo ljudi je dolazilo sa raznih krajeva i bliže i sa manje i veće udaljenosti od Vlasenice. Recimo čak i iz Makarske smo imali goste koji su bili dosta redovni, da ne pričam ovdje za Tuzlu, Bijeljinu, Loznicu i okolne veće centre. Također narod iz Vlasenice je masovno izlazio vikendima i na skijanje. Ovdje oduvijek postojao ski klub, postoji velika tradicija bavljenja skijanjem u Vlasenici. Priroda je u ovom kraju od sebe dala sve što je potrebno za zimski turizam. Ako se Vlaseničanima zaista i posreći, pa od igrišta ponovo naprave prepoznatljiv skijaški centar, turistički radnici morat će obaviti još jedan zadatak. Za poruku sa ulaska u grad treba će smisliti jedno zajedničko tumačenje. Ili tablu koja podsjeća na teško nasljeđe rata prepustiti muzeju. Vlasenica, 16. maj 1992. godine. Srpske snage ulaze u selo Zaklopače. Ubijaju više od 60 muškaraca muslimana. Seljani nisu pristali da predaju oružje. Žene, djecu i starce vode u zgradu općine. Potom ih protjeruju iz Vlasenice. Svu imovinu moraju ostaviti Srbima. To je početak mučenja i protjerivanja vlaseničkih muslimana. Krajem maja 1992. godine srpske snage formiraju logor Sušica. Nekoga čičeta Dragan je tu kod cipelama. Udamo, on je ležao po nome, patos on odgod njega gnjeca. Udara ga, kaže, dizinje štije moje matke, kaj da siluje jog dečko badavan. To je njegov izgovor. Ja šta je, mi smo bili pomrli živi, ko pobiće nas, jer su gori stalno ubijali u tome potoku. Zvani potok, malo se i vodili i ubijali. Rekao, hvala Bogu, makaka me dalje okrenu se, ubili me, dvojicu komšija mi su tu ubili. Šabana, Durmana, ubili Brku, Hasana,
ubili tu neki koće. Znam ja. U periodu od kraja maja do oktobra 1992. u hangaru logoru Sušica zatočeno je čak 8.000 civila muslimana i drugih nesrba iz Vlasenice i okolnih sela. Broj zatočenika u hangaru po pravilu se kretao između 300 i 500 ljudi. Zgrada je bila užasno pretrpana, a životni uslovi očajni. Hrana za zatočenike je bila oskudna i često pokvarena. U logor zatvaraju i žene i djecu. Mnoge zatočenice siluju, a potom protjeruju. Komandant logora je Dragan Nikolić. Sa zatvorenicima postupa okrutno i sadistički. Udarao je zatočenike nogama i pesnicama, koristeći pritom oružje kao što su željezne šipke, drške sjekira, kundaci pušaka, metalni bokseri, palice, gumena cijev ispunjena olovom, komadi drveta i drvene palice. Nikolić je priznao krivicu i on je kažnjen sa 20 godina zatvora zbog direktne odgovornosti za brutalna ubistva, mučenja, seksualno zlostavljanje i druge zločine počinjene nad stotinama ili čak hiljadama nesrba svih uzrasta i oba pola koji su prošli kroz logor Sušica 1992. godine. Muslimanski civili zatvoreni su i na drugim mjestima. U periodu od maja do septembra na području opštine Vlasenica ubijeno je više od 270 muslimana, protjerano oko 7.000 ljudi. U nepravosnažnoj presudi Momčilu Krajišniku pominje se jezivi kraj logora Sušica. Nepravosnažna presuda Momčilu Krajišniku sadrži informaciju o jezivom kraju logora Sušica. Navodi se da je 30. septembra 1992. godine u Vlasenici održana sahrana 20 srpskih vojnika koje je armija BiH ubila u zasjedi i da je Radovan Karadžić prisustvovao na toj sahrani. Iste večeri 3 policajca su došla u logor Sušica sa autobusom, izveli su preostalih oko 150 zatočenika pa ih sve pogubili. Članovi kriznog štaba su o tome obavešteni, ali sve što su učinili jeste da su rasformirali logor i prikrili tragove od njega.